Raporo ya Forbes yo muri Mata 2024 ivuga ko muri billion 8 zituye isi abagera kuri miliyoni 60 bonyine aribo bafite imitungo igera kuri miliyoni y'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu gihe abagejeje biliyoni y'amadolari ari abantu 2781 bonyine. Abana bafite imyaka iri munsi ya 18 bajya kuri miliyoni 4 bafite agera kuri miliyoni y'amadolari yanditse ku mazina yabo. Gusa abenshi muri iyo mitungo bayanditse ku mazina yabo nyamara batarayivunikiye, cyane ko nyine baba basanga ababyeyi babo aribo bayakoreye bakayandika ku mazina yabo. Ibyo bikaba hahandi usanga umwana w'imyaka mike cyane yanditswe akavagari k'amafaranga nawe ubwo atazi umubare. Marvin Ninge. Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe urutonde rw'abana 10 ba mbere mu isi b'abaherwe banditsweho amafaranga menshi agera no muri za biliyoni mu madolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyamara bari munsi y'imyaka 18. Uraza gutungurwa kuko uraza gusangamo abana bato cyane ndetse bari munsi y'imyaka 5, ariko nibibuza ababyeyi babo kuba ku mazina y'abo bana babo baranditseho akavagari k'amafaranga. Ubu bakaba bitwa abana ba mbere bakize kurusha abandi mu isi. Niba ari ubwa mbere ugeze hano kandi subscribe ndetse ukandi no kunzugira maze byose byiza bibera hano bijye bikugeraho umunsi ku munsi. Murakaza neza kuri Marvin Daily Official. Buri muntu wese yahava akageragira indoto, ndetse hari indoto twese nk'inyoko muntu dukunze kuba duhuriyeho: kugira ubutaka, kugira inzu, kugira ikibanza. Ku mafaranga yawe make ahantu hariho hose mu Rwanda hari abantu bazwiho kuba bagufasha izi ndoto zawe ukazigira impamo kandi mu buryo bwemewe n'amategeko. Abo nta bandi ni Amizero Real Estate. Aba mu buryo bwemewe n'amategeko bahuzugura ndetse n'ugurisha imitungo itimukanwa hariho hose mu Rwanda. Aba kandi ni abahuza beza hagati y'abanyiramazu n'abashaka kuyakodesha. Bagufasha gushaka icyangombwa cyo kubaka kandi mu buryo bworoshye cyane, ndetse bakagukorera budget y'amafaranga bizagutwara kuva wubaka inzu yawe kugeza yuzuye. Biga ku mishinga ijyanye n'ishoramari mu bijyanye n'imitungo itimukanwa, ndetse bakaba abahanga bagukorera neza igishushanyo mbonera cy'inzu y'inzozi zawe. Ni abahanga mu gukora igenagaciro n'ibindi byose bijyanye n'imitungo yose itimukanwa. Ku mbuga nkoranyambaga zabo zose bitwa Amizero Real Estate, ndetse ushobora kubabona kuri email ubandikiye kuri amizerorealestate@gmail.com. Ushobora no kubahamagara cyangwa ukabandikira kuri WhatsApp yabo ariyo 0725502317. Ku mwanya wa 10 yitwa Ryan Kaji. Akomoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyamara amoko y'ababyeyi be sakomoka, ariko nyine yarahavukiye ahita yitwa umunyamerika. Yavutse ku wa 6 Ukwakira umwaka wa 2011, ubu afite imyaka 12. Ryan Gwani Kaji arazwi cyane dore ko yamenyekanye cyane ku muyoboro we wa YouTube witwa Ryan's World. You know what that means. I have a great idea. Washinzwe na nyina ubwo umwana yari akiri muto afite imyaka 4. Ababyeyi be bombi bakomoka ku mugabane wa Aziya, akaba ari sububyara Shion Gwan ukomoka mu gihugu cy'Ubuyapani, maze nyina Kiron Gwan akaba yaravukiye muri Vietnam. Ubwo uyu mubyeyi mu gukura kwe akiri umwana muto w'umukobwa yakuze nk'impunzi akuriye mu nkambi yerere ku kirwa cya Bidong mu gihugu cya Malaysia. Ababyeyi rero bakomoka ku mugabane wa Aziya nibwo baje guhura mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, maze babyarana umwana wabo bamubyarira Texas muri iki gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ubundi ahitwa Houston. None ubu umwana yitwa umunyamerika. Ryan Kaji ku rubuga rwe rwa YouTube akurikirwa n'abantu barenga miliyoni 37. Akaba akoreraho ibiganiro by'abana cyane ko nyine nawe ari umwana. Video ze zikaba zararebwe inshuro zisaga biliyoni 51. Kuva mu mwaka wa 2018 kugeza mu mwaka wa 2022, iyi Ryan's World ariyo YouTube channel ya Ryan Kaji niyo yatumaga abo mu YouTuber wa mbere mu isi winjiza amafaranga menshi, cyane ko yinjiza amafaranga arenga miliyoni 1 y'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika buri kwezi. Gusa kuva mu mwaka wa 2022 kugeza ubu ngubu, Jimmy Donaldson uzwi nka Mr Beast niwe uri ku mwanya wa mbere nk'umu YouTuber winjiza amafaranga menshi mu isi. Ryan Kaji nk'uko nabikubwiye, nyina yabayeho mu buzima bugoranye bwo yari akiri umwana muto, kugeza ubwo mu minsi ya mbere akiza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaje gufungwa azira kwiba imyenda mu iduka ngo ajye kuyigurisha kubera yuko yari afite inzara. Ariko nyuma y'ibyo yaje gukundana na Shion ari nawe mugabo w'ubu ngubu. Uwo Shion akaba akora akazi ko gutunganya za filime ndetse no kuziyobora, maze mu mwaka wa 2011 babyarana imfura yabo ariyo Ryan. Ubwo rero nibwo nyina wa Ryan yagize igitekerezo cy'uko agomba gushingira umwana w'umuyoboro wa YouTube kugira ngo amere nk'umuteganyiriza maze ubuzima bwe bw'ejo hazaza buzagende neza. None ubu byagenze neza nk'uko yabishakaga. Nk'uko ya raporo ya Forbes ivuguriye ibivuga, Ryan Kaji afite akayabo ka miliyoni 110 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku mwanya wa 9 hari igikomangoma w'icy'Ubwongereza.
Louis Arthur Charles yavutse ku itariki 23 Mata umwaka wa 2018. Ubu ku munsi wa none Louis akaba afite imyaka 6. Louis ni umwana wo mu bwami bw'Ubwongereza, akaba ari bucura w'igikomangoma William ndetse na Catherine. Igikomangoma Louis ni umwuzukuru w'umwami Charles wa gatatu, akaba ari umwami w'Ubwongereza uri ku ngoma. Ni ukuvuga ngo muri aka kanya kugira ngo Louis abe yafata ingoma y'ubwami bw'Ubwongereza, ubwo yabakurikiye umwami Charles wa gatatu, se William, mukuru we igikomangoma George ndetse na mushiki we igikomangomakazi Charlotte. Igikomangoma Louis yavukiye St Mary's Hospital, ibitaro biherereye London mu gihugu cy'Ubwongereza. Ubwo yavukaga hari ku ngoma ya nyirakuruza umwami Elizabeth wa kabiri. Icyo gihe abasirikare bakaba bararashe mu kirere nk'uko n'ubundi bisanzwe mu gihe abana b'ibikomangoma baba bavukiye ibwami ari bashya. Ubwo amaze kuvuka yiswe Louis Arthur Charles mu rwego rwo rw'icyubahiro sekuru umwami Charles wa gatatu. Igihe Louis yari afite amezi abiri kuwa 9 Nyakanga mu mwaka wa 2018 bamujyanye kubatizwa mu idini ya Anglikani. Ubwo iyo gahunda yabaga yabereye mu rusengero rw'ibwami rwa St James's Parish, kuko umuryango w'ibwami n'ubundi aba ari munini, gahunda zose ziba zigomba kubera hagati yabo mu nsengero z'ibwami, amashuri y'ibwami, amasoko y'ibwami, hoteli z'ibwami ndetse n'ibindi. Igikomangoma Louis afite abavandimwe babiri bakuru kuri we, ari bo igikomangomakazi Charlotte ndetse n'igikomangoma George. Uzakunda gusanga abantu bose b'ibikomangoma mu bwami bw'Ubwongereza babita ibikomangoma bya Wales, gusa muri rusange bose baba ari ibikomangoma by'Ubwongereza. Igikomangoma Louis w'imyaka 6 afite akayabo ka miliyoni 125 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku mwanya wa 8 ni Vlad na Nikki. Aba ni abavandimwe mushiki na musaza, bafite inkomoko mu gihugu cy'Uburusiya ariko nyine bakaba baravukiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubu ngubu bakaba banditwa Abanyamerika. Vlad yitwa Vladislav Vashketov, hanyuma Nikki akitwa Nikita Vashketov. Vlad yavutse ku itariki 26 Gashyantare mu mwaka wa 2013, maze mushiki we Nikita avuka ku itariki 4 Kamena mu mwaka wa 2015. Aba bana mu kwamamara kwabo bamamaye cyane ku muyoboro wabo wa YouTube. Vlad na Nikki ukora mu rurimi rw'Icyongereza bagakora ibiganiro by'abana ndetse nabo bakaba bakurikiranwa cyane, aho bakurikiranwa n'abantu barenga miliyoni 120. Hanyuma video zabo zikaba zararebwe inshuro zigera kuri biliyoni 91, nyamara ku muyoboro wa YouTube bamaze imyaka 6 gusa. Nkuko nabivuze, ababyeyi baba bana bakomoka mu gihugu cy'Uburusiya, akaba ari Sergei Vashketov ndetse na Victoria Vashketov, ariko nyine bakaba bafite ubwene gihugu bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nubwo bakomoka mu gihugu cy'Uburusiya ari nabo bavukiye. Aba babyeyi bihebeye imbuga nkoranyambaga dore ko ari no ku kazi bakora konyine, aho bafite izindi YouTube channels zigera kuri 20 zose zikora mu ndimi 18 zitandukanye. Aba bana bato rero Vlad na Nikki ni abaherwe b'abana bibera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ayitwa Miami muri Leta ya Florida. YouTube channel y'aba bana yitwa Vlad na Nikki yinjiza hagati y'ibihumbi 410 na miliyoni 3 n'igice mu madolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse no hagati ya miliyoni 4 n'ibihumbi 900 na miliyoni 78 n'ibihumbi 500 mu madolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika buri mwaka. Aba bana bafite imitungo itandukanye ihenze ihereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse no muri Emira ya Dubai, bakaba bafatanyije agera kuri miliyoni 130 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku mwanya wa 7 Apollo Bow Flynn Lonsdale yavutse ku itariki 28 Gashyantare mu mwaka wa 2014, afite imyaka 10. Apollo Lonsdale ni umwana w'umuraperikazi ukomoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika witwa Gwen Stefani ndetse na Gavin Lonsdale, umuririmbyi w'umwongereza urimba injyana ya pop ndetse na country. Uyu mwana afite bakuru be babiri, aribo Kingston Lonsdale ufite imyaka 18 ndetse na Zuma Lonsdale ufite imyaka 15. Ababyeyi babo bombi bakaba ari abanyamuziki byahiriye ndetse bakina na za film. Gusa by'akarusho nyina ari we Gwen Stefani ni umunyamakuru ndetse akaba n'umunyamideli. Uko kuba bakunzwe rero muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyane cyane mu gice cy'imyidagaduro bituma nk'umuryango bose bateranyije mu mitungo yabo hamwe bafite agera kuri miliyoni 500 z'amadolari Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'igiteranyo, nubwo umugore ari ufite amafaranga menshi kurusha umugabo ndetse bakaba barahanye gatanya mu mwaka wa 2016. Apollo Lonsdale ku myaka 10 afite, ababyeyi be bamaze kumwandikaho agera kuri miliyoni 135 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku mwanya wa 6 North West afite imyaka 11, yavutse ku itariki 15 Kamena mu mwaka wa 2013, akaba ari n'umuhanzikazi nubwo akiri umwana muto. North West ni umukobwa w'imfura w'ibyamamare bibiri, Kanye West w'umuraperi ndetse na Kim Kardashian w'umunyamideli. Kanye West rero uzwi nka ye ari we se w'uyu mwana,
yahoze atunze agera kuri biliyoni y'amadolari Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gusa nyuma ibitungo yaje guhomba, ubu ngubu afite agera kuri miliyoni 400 z'amadolari Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyamara yarohoze ari umuraperi wa mbere ukize ku isi. Kim Kardashian wahoze ari umugore we banafitanye abana 4, ubu ngubu afite agera kuri biliyoni 1 na miliyoni 700 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. North West, umukobwa w'aba bombi, ni umuhanzi ndetse n'umukinnyi wa filime. Akaba yaranagaragaye mu mashusho y'indirimbo ya Kanye West, indirimbo yitwa Only One. Si ibyo gusa, we na Ye bafitanye n'indirimbo yitwa Talking. I love it here, we gonna take over the year for another year. North West afite filime yashoyemo, akaba ari filime y'abana yitwa Paw Patrol, ikaba yarashoyemo miliyoni 30 z'amadolari ya Amerika. Birumvikana kuba North West nawe ari umwana w'umuherwe, ntabwo ari ibintu bidasanzwe, dore ko ababyeyi be n'abari abanyamafaranga. North West afite akayabo ka miliyoni 375 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tammy Webster nawe ni umwana muto cyane w'icyamamare wavutse ku itariki ya 1 Gashyantare mu mwaka wa 2018. Ubu ni umwana w'imyaka 6. Tammy ni umukobwa w'imfura y'umunyamidelikazi w'icyamamare Kylie Jenner n'umugabo we Travis Scott, umuraperi w'icyamamare. Ababyeyi ba Stormy bamushyiriyeho konti y'ubwiteganyirize kuva kera ataranavuka, ikaba ijyaho miliyoni 30 z'amadolari Leta Zunze Ubumwe za Amerika buri mwaka, ariko ayo mafaranga agakomeza gushorwa no mu yindi mishinga kugira ngo akomeze yunguka abe menshi cyane. Gusa aba babyeyi ba Stormy bateganya yuko azatangira guconga iyi konti mu buryo bwe ari uko agize imyaka 21. Nyina wa Tammy Webster afite akayabo ka miliyoni 800 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, naho se akagira akayabo ka miliyoni 80 mu madolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri uyu mwaka wa 2024. Tammy Webster kuri konti ye afite akayabo ka miliyoni 570 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umwanya wa 4, Blue Ivy Carter yavutse ku itariki 7 Mutarama mu mwaka wa 2012, ubu ngubu afite imyaka 12. Blue Ivy Carter ni umuhanzi w'umunyamerika w'umwana, akaba ari imfura ya Beyonce na Jay-Z, abanzi b'ibyamamare muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse no mu isi yose. Nawe ni umwana wo kwa byuzuye, nyine ubwo wavutse agasanga inzira zose ziharuye, dore ko ababyeyi bari abakire ndetse n'ibyamamare, ubwizo nzira zombi iyo bukire n'ubwamamare zose yasanze ziharuye. Blue Ivy Carter ni umuririmbyi akaba n'umubyinnyi kandi w'umuhanga. Jay-Z ari we se mu mwaka wa 2024 afite amafaranga agera kuri biliyoni 2 na miliyoni 500 z'amadolari Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba ari we muhanzi wa mbere w'umuraperi ukize mu isi. Nyina ari we Beyonce mu mwaka wa 2023 yari afite amafaranga agera kuri miliyoni 800 z'amadolari Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gusa raporo ya Forbes yo mu mwaka wa 2024 ivuga yuko kubw'impamvu ze bwite Beyonce umutungo we waje kumanuka. Ubu mu mwaka wa 2024 Beyonce akaba barirwa muri miliyoni 600 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Blue Ivy Carter, imfura ya Beyonce ndetse na Jay-Z, ubu ngubu bafite akayabo ka miliyoni 720 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kugira ngo byumve neza, Blue Ivy Carter arusha amafaranga nyina wamwibyariye ari we Beyonce, ndetse akamuteganyiriza mu mafaranga yavunikiye. Ku mwanya wa 3, RZA Hutson Meyers niwe muherwe mutoya ku isi. Yavutse ku itariki 13 Gicurasi mu mwaka wa 2022. Ku munsi wa none afite imyaka 2, n'umuhungu wa Rihanna ndetse na A$AP Rocky. RZA ni imfura ya Rihanna, umuhanzikazi w'umunyabelarus wamenyekanye cyane ndetse ufite abakunzi hirya no hino mu isi, akaba nabarwa nk'umwe mu bahanzi ba mbere bakize mu isi. Ubwo A$AP Rocky ari we se wa RZA, nawe ni umuraperi ukomoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gusa uyu mwana muto impamvu yiswe izina rya RZA mu mpine ntabwo ababyeyi be bigeze barisobanura n'umunsi n'umwe. Uyu mwana yavukiye mu bitaro bya Cedars-Sinai Medical Center biherereye Los Angeles muri California mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Afite murumuna we witwa Wright Rose Meyers uvutse ku itariki ya 1 Kanama mu mwaka wa 2023, ubu nawe afite amezi 10. Rihanna ari we nyina w'uyu mwana mu mwaka wa 2024 nawe agaragara ku rutonde rw'abafite biliyoni y'amadolari Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba afite agera kuri biliyoni 1 na miliyoni 400 mu madolari. Umugabo we ari nawe babyaranye umwana ari we A$AP Rocky, we afite agera kuri miliyoni 20 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko kubera yuko Rihanna yateganyirije umwana we na kera cyane ataramubyara, ubu ngubu umwana we ari we RZA Hutson Meyers ku myaka 2 ye yanditsweho agera kuri biliyoni 1 na miliyoni 200 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku mwanya wa 2 hari igikomangoma George cy'Ubwongereza, akaba ari imfura y'igikomangoma William. No kuvuga ngo umunsi umwami Charles wa gatatu azaba yatanze azazungurwa na William, noneho William nyuma ye hazi igikomangoma George. Ubwo uyu mwana muto George namara kwitwa umwami, icyo gihe azahita ahabwa izina ry'ubwami ari ryo George wa 7.
Igikomangoma George Alexander Louis yavutse ku itariki 22 Nyakanga umwaka wa 2013 ku munsi wa none afite imyaka 11. Umwana w'igikomangoma kandi wavukiye aho byuzuye, igikomangoma George nawe ni umuherwe mu ba mbere mu isi, akaba ari ku rwego rw'abajejeta faranga ndetse niyo washyiramo n'abantu bakuru. Bivuze ngo muri raporo ya Forbes ivuga ko abantu 2781 ari abaherwe bafite agera kuri biliyoni y'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, igikomangoma George nacyo kibarwamo. Igikomangoma George cy'Ubwongereza afite agera kuri biliyoni 3,600,000 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko bigaragara muri Forbes magazine. Ku mwanya wa mbere umwana w'umukobwa, igikomangomakazi Charlotte Elizabeth Diana, ni mushiki w'uyu George tumaze kugarukaho. Igikomangomakazi Charlotte yavutse ku itariki 2 Gicurasi mwaka wa 2015, ubu ku munsi wa none afite imyaka 9. Yavukiye St Mary's Hospital, ibitaro biherereye London mu gihugu cy'Ubwongereza. Ubwo hakaba hari ku ngoma ya nyirakuruza umwamikazi Elizabeth wa kabiri ubwo bamaze gutanga. Charlotte ntubuheta bwa William ndetse na Catherine, ndavuga umwana wa kabiri, nawe akaba yarabatijwe mu idini rya Anglikani afite amezi 2, ubwo hari kwa 5 Nyakanga mu mwaka wa 2015. Ubwo yitwaga amazina Charlotte Elizabeth Diana, byari mu rwego rwo guha icyubahiro nyirakuruza ari umwamikazi Elizabeth wa kabiri ndetse na nyirakuru igikomangomakazi Diana wari ukunzwe cyane mu isi hose, akaba yarapfuye ku itariki 31 Kanama mu mwaka wa 1997. Igikomangomakazi Charlotte nawe barwa ku murongo w'ikamba ry'ubwami kubera yuko mu gihe habaye ikintu kidasanzwe wenda hari umwami Charles wa gatatu, ise William ndetse na musaza we George badahari, ubwo icyo gihe ako kanya igikomangomakazi Charlotte itafata ikamba ry'ubwami. Aba bana batatu b'ibikomangoma aribo George, Charles ndetse na Louis, ise na nyina bababyara ni bamwe, bakaba ari William ndetse na Catherine, ndetse bose biga mu ishuri ry'ibwami rya Lambrook Independent Preparatory School riherereye Berkshire n'ubundi mu gihugu cy'Ubwongereza. Igikomangomakazi Charlotte niwe mwana wa mbere uri munsi y'imyaka 18 ufite amafaranga menshi mu isi. Uyu mwana akaba afite agera kuri biliyoni 5 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ngaba abana ba mbere babaherwe mu isi, bakaba biganjemo abana b'ibyamamare byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abandi basigaye bakaba ari ab'ibwami mu bwami bw'Ubwongereza, ndetse bose bakaba ari abavandimwe batatu batarengaho n'undi. Impamvu nuko se ari w'igikomangoma William ari umuherwe cyane, dore ko ari nawe hari nk'umuzungura w'umwami. Gusa ntabwo hazwi neza ngo William afite amafaranga angana iki kugira ngo abana be baba banditsweho amafaranga angana gutya, ariko bikaba bivugwa ko nyine afite za biliyoni nyinshi z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nubwo zitavuga umubare. Ariko nanone bikavugwa yuko ubwami bw'Abongereza bwose bwiteranyirije hamwe nk'umuryango w'ibwami bagateranya imitungo yabo yose yahwana nagera kuri biliyoni 30 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Birumvikana rero si gitangaza kuba abana bahavukira nabo bakitwa abana b'abaherwe ba mbere mu isi. Niba wakunze iyi video ibuka gukanda like, ubundi utanga ibitekerezo byawe muri comment ku kintu wenda wifuza yuko twazaganiraho mu biganiro byacu bitaha. Ku bindi byiza byinshi dukomeza kugutegurira, kanda kuri izo video ziri muri screen yawe.